Oriative West na kwachiro makuru AGACENCWIRE amazina Mbabazi Charity kandi rizoba no rwakatano ebirona byo kwa kane 2026 ninjira kubanzana kwisiyaho ibijamtwe gw'amakuraga kandi kundagarce ja kwisiyaho amakuru AGACENCWIRE ombwijiri emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirachi, Ross from Nempaka Shekaronji. AGACENCWIRE kireki ishenjero ryayemereze cyarajero cha trade order okubanza bayongera kucishijuma. So we should be able to thank His Excellency the President. Koto mu rufoto yasindiko mushijo muchome kumara y'imyaka 28 ahabwo kutorobuza abana be babiri. Emhendo y'amajute gumize mu kwehanika abavuji be biruka bashobangirirwa mu ruberenge rw'izoba. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirachi, Ross from Nempaka Shekaronji. Umakuru AGACENCWIRE Mbabazi Charity kandi ngagombwijire kote nkuru mu foto herizoba yasindika omushija omuchome kumarayo emyaka 28 habo kutoroboza abana ababira bezarire abana aba homwe w'emyaka 5 hondijwe n'emyaka 4 y'obukuru kandi ecubireci cyahewayo muramuzi Vincent Wagona bwanyuma y'omushijo go kwikiriza ngo hakakori haneri nyakwiciriza omushango yamanywa nkakiza Robert w'emyaka 26 y'obukuru kandi koti yahurira ngo omushango gakagukora ha cyaro cya Karongo A omu North Division mu rurembo rwa Fort Poto kandi ogukuza kore cyagareki nyina w'abana kabajira omu center kore mirimo yarija kandi abana kababa musigire ogwa kahamba abana be babiri omu kwezi ko kubanza omwaka gw'2025. So mweno session tubadde mu n'omusango ogwa Kiza Robert arabeere no Fort Poto ava mu kyalo kye bayita Karago yakwata obwana yasobya ku bwana bubiri obuto bwali bwa mukyala we kamwite mukyala we kubanga yali abeera naye ng'obwana bwali sibubwe bwali bwa mukyala so maama we yabulekawo n'abumulekera naye yagenda okukomawo n'asanga ng'obwana babusobezaako obwana ne bumubuulira mbu oyo anko Kiza Robert yakitukoze ekitubaddeko. Orubajo rukuhababa rwagambira ko tungukiza kaba yakurisa abana be bukorwa bya sitani emirundi myingi kandi obwe yabire nakimanya kurungi ngo arwire endwara y'akakoko ka sirimu. Omusango bwe gutuse mu kooti ne bamuyita n'asalawo walabye bonna nga bazze kubanga abajulizi bonna babaddewo obwana obubiri obuto bwana bwa myaka akamuke myaka 5 akalala ke myaka 6 yabulabye nga buzze ne mama wabwe nga wali ndoza kati n'alaba nga talina kyagenda okwogera nnyo kati n'asalawo akkiriza ogwo omusango so n'asaba kooti mbu akkiriza omusango ayagala babagaininge bagende mu pre-bargain session ne bakkiriziganya ku myaka 14 buli musango doza batudita counts 2 counts count esooka emyaka 14 ne count eddako myaka 14 so ye myaka jona mubobo gibala ebera myaka 28 kyagenda okusavinga. Kote niye muhona yasindika Peter bagumo emyaka 45 y'obukuru muchome kumara emyaka 12 ahabwo kushobya ha mwana wa munyanya w'emyaka 14 omukwezi kwa mushanjo mwaka guhiro gw'2025 bagumo wabinji barakumanywa nkarape nawe yiciriza omushango gomisho gomuramuzi wagona agumerengo n'amazima omwana ogwa kamushobyaho Ruth Ongom kurwo mu kitongore cha International Justice Mission ekitwire nchoreza abana ba yajara ngo abantu ababa babine kutunga ekifubire kirukukiraha amazima kibadde kyetaaga okusinga kaawo
kubanga bw'olaba obwana obuto myaka 4 myaka 5 ate ngono yali muzadde waabwe katugambe muzadde waabwe kubanga step father aba muzaddewo ne yali yalina okalwadde ka mukenenya. So bw'oba olaba olumu emyaka oba olabanga nti ne kubanga mu mateeka singa bakozeseza katugambe baguwulidde guwedde emyaka esookerwako ebeera myaka 35 n'okutuuka waggulu. Amakuru aga gashakwa Jonan Tusingwire. Victoria Kabaterine w'emyaka 68 ey'obukulu omutura wa Rubiri Cell Nyamtyobera Ward Mbara City South anwariyo naakira bwanyuma y'omutuuro omwe okwenda kumubinga omu itaka rye. Ogwo bwahati bayitire n'aha kumushenyera enju ye aha mutwe n'ekigendererwa ky'okumunyagaho itaka rye. Nkativi West Choro makaga Victoria ahamu Rubiro mu town ya Mbara around about ashunge na dipo ya Coca-Cola niko kutebeze byo no kubyatandikire bataka hikira kumushenyera enju. Hati omu 2020 tubire turyo mu kurwano kwita koru omugo mwishakoragana n'aba ba LCs wa emwe 2 bari kwenda ngubanyage bagumani baguzanya kiro twirukanga polisi tugamira polisi abamwe bija tuyamwe migorora tukora ki tutyo kusizo barimwe bakija bakagaruka batu ababiro mu koti ya kanso kuba tababiro mu koti ya kanso bagira ngo bo mwanya no gwabo ngo icyo turyaba panje sangu tuturi baha obwire obwo tukatusigire nyowe na mawe na munyanyazi. Bwanyuma yishe bakufa omurumuna aliyaho Monica na mukuru Anyite Christine abamukisha wa Victoria bakija baguza umugabo gwabo gwaho bityo nuko kwenda kwegaruza poroti ahishe bo yabiragurire nyina wa Victoria obuhati na bari umugenzi. Ombwire obu muzeyi nawe yija yakwatu yatandika kurwara kuyatandikire kurwara bagira ngo twatungo muhanda batandika no guza akakwatwa mu mwaka gwa 2011 kuba kubi munonga konka yagire kufera katari kubi munonga ari kwetegereza ine mwaka kwetegereza abana ogo musho mukuru Monica aho yagenda yaguza ekicweka kimwe tukija twagure emyanya ebiri ogumwa gwo kuturamu ogumwa gwo kuhingamu hati ogwo kuhingamu nugo riya yagire yaguze ruguru yashara hecweka kiherene na baraksi yacuguza. Ebyo nakubyabireho nukwe Monica kwirukanjira mu koti ngo akatungo buringaniza twakiro mu koti yabuza buri kimwe cyona bakaba bugurize nanka Johnson tuongire oba kare meje oba meja jeno wamahe akarugire Somalia nangwa yombekire koranori Johnson kuyizire bagira ngo batuyihe twabashobora tukapangisa hoga ogumwanya no gwito omushango bagubinga bakaba bagurize miliyoni 10 bagubinga bagira ngo neze sente kote yimuresire mute kubasa namwe numuzo mu high court we Johnson roko mu high court ohandikisho mushango kurugobo Johnson tukamurebaga twagumiza mwa hatu twarebe twagumiza mu turion processing achi letters of administration konka tutaka kozire nebi byona tukatwahirize kora processing ebyechapa tukakoma deed plan turatungire land title na hati tubakutubanja i2020 tubanja land title okwihovo enshongezi zikagomba mu koti okusebiri 12 ku 12 obwo mukazo gwiyare buciro mu katambi polisi eri kumukuru mbyondo enshongezi atahirwa byo kwerinda. Like this is how you take my mother. Mama Wegwanga, this is how you take my mother. That is the car which they are using to take my mother to police. This is Marara. This is a case of land which has been in court for the last 15 years. That is how my mother is being taken to police. Like that. Funanga kobwenkanya wade kuva bampalula nekati kati daba batuse no kumenya nyumba singa bwenkanya bwali woloza bandimenye kwe nyumba okurgobu mukikurogu atwanazengo mukoti bije taru kutunga buyambi okusebwe ebintu bitabikire cyumwe kwezi oku ubwo abantu bamutahirire bakamushenyera enju ya mugongo mwenu nandi kandi yaho
nahura omuntu natero amabati nkorwigi rwanje yaho pa ariko naga hasi yagaruka yaho pa niho nimukira kuza kureba ndeba abantu iwe nofa kine bintu byane hati kuza kura buroko batema pura nakurya ndebe bidongo biliyoni bigwa hasi nibitengeta bikugwa hasi ngambero mu muhara wanje ntishohora ntija tuje tushobora tuzari antere nduru kuntere nduru mbwenu ndeba taro habija gukoraki njanta na chererera ntiyogo naza kwirukanga kurya ze gukoraki kumpa babiranyonda kababe mugambira ntikwata video kanje nda polisi itakere nirgingana approach mukaga eza 15 hari 10 kandi nirshangwa roundabout ya bypass ashinge na dipo ya Coca-Cola aho mu Rembo Mbarara bicho ruhemi ryango eshatu y'amaduka na netpande ninga billboard ahi Victoria yabena ihamwe ntasi ya kwezi biti nabyo bakavumuyihamwe Oguhana itombwitera kajungu Denesi bitu kutugerezaho kumutunga ibintu byatugambiri kotije ya restraining Victoria Kabatorini ngo agume yari kutura umurubiri trading center na ni possession y'ibindi ya property zindo muri Kasese konka ahita kerinde matakoraki atagaruka kot odeji mani mwenda kujirebaho we have it here. Then next the same time muhimbise Agnes na nabandi nabo na Agemo Jessica na Obolio Julius ba firingo mushambo ahita kaniryorki indiyoruma konka bo bakreiminga part akacweka kachi kerita nabukota hachapa habo kugira ngo kikakiri yumazina ga muhimbise Agnes itakerio nabwo baritekaho injunction eri kuri training aho muhimbise gutahika itakerio oguhona tumburuza cyo kushenyeje yo mukikurugo tinga shenye bintu byanje they are mine all the structures on that land belongs to me so why am I demolishing my own property? Because by the time of purchase, they were there. So I cannot demolish my what? My property. Tuganireho na Ariyaho Monica horumana wa Victoria nawe bimwe tugambire. Yitaka eribaron bajyangu kazungu mu gutiriyeye takero nyine narumugurize na sister wanje anyite Christine. Kali muguze 2022. Then Vike na batayibeye biza batanka complaininga. Batangiye complaininga na bimukizo musango mukoti ndukura ngubuka ya ine papula cya fojaringere ya leta zo administration so ubwo musango ngwino mukoti nawe umka itaka ryenyine rwano bagamba karukuza kazungu Denesi neriyeye oguhona hakina cyo kugira ngo yishe bakabazibera kuguze mugabo yabo papula umazima genyine tinkuchimanyaho ekikunze birakugira ngo tutakaguza ekintu abazere bito kibatusigiye tinkuchimanya ebyo nuko biri homurubiri Mbarara emihendo y'amajuta hegumizemo kwehanika kandi obwahati abavuzi bebyiruka emikono bajekorire home district ya Kamwenge. District ya Kamwenge rita ya petrol rujira hanku 52 yazaharika shanju kandi ye ya diesel rujira hanku 10 yazaharika kaga na 5 y'amajuta ya zamani 15 na 5 ati twashobora aho imodoka omusaba zitakinyese ebirebe biri kuri ati yatukuri ki imanito ntimba majuta bagatwara bazagari faininga nakani Tanzania kandi abacinige yongera gutemba twine hano yanitwe sosi y'amajuta kandi ibintu bya kuchikoka obiro amashita kutemba baroka amashita yishinjika kaga abasabazi nombuza sente nomugamba akoreza sente kugira amashita gatembera ngapira sente zirizo Soviet yo maraka baje ko batwatira mu makode y'amashita itarishinjika kaga no muntu mutwaro shanga urunamosana no kora amashita okurugira barukuremye ngibagurizemo amajuta inshongezi nabazegekera rutaro ry'umwihanga rya Irani hamwe na Amerika amashita gatuburire kokatire cyo kuchikora nakache akaruhu tutembiza habeyi
hanyuma amazita gari hasi ugahinga mbere y'isaha amasitito abatushe gahera arashinjika kandi gahita gahera kandi kumanye mbere yo misoko yarabe mu district ya Kisoro amajita gatwira 55 bitu gatembere ahi petroli yari hagati ya shilingi 5 okuzaharakanana amafuta byakomeye gagiye buri tabayise 8 kandi tukubwira umusabazi ngo kumukora no kumugeza ku polisi ni 2 ndashaka kuzitanga kuva no kugera Bunagana kumusaba umutwaro ntarawutanga bera ubu ritatu turi ku 8,000 kuva no kugera Bunagana turi kubasaba 8,000 bakaduha 2 so tuzi ko turabyifatamo turi kuvuga ngo turi kugaragaza buno butumwa kugira ngo namwe mugire uko mwabituyamba amavuta bari kongeza buri kanya buri sekendi bari kongeza amavuta Regan Tahirwa, manager wa Champs Petrol Station muri Kisoro, nagira ngo za truck z'amashita yazirukije birebe nince ekiretira amashita gabacendera. Amashita ko abantu bakuzana petrol station zasika abantu bari bijiro mu bwinji nitoturira igire nyinshi akare ubwo amashita. Amavuta gabaye ikibazo rita yuriye ni ububu ni imitwaro ibiri rita imwe gusa. Hano nanone kubona abantu ari benshi cyane kuko ni 1,800 buri lita. Tagashyize muri Gisoro. Petrol station iyi isigaye gusa iriho amavuta gusa. Kandi nabo bagongeje. Bugageze ku 8,000. Ba manager ba Total na Shell bo bahamye ngo amacundro gabo amashita gabahwiro. Kandi turukumanya icyo kurataho yabanagaza ko yongera kubura yanagaza ko kubonekaho turebo kutwahereza abantu products buryo mukora benazitaga kandi tutegateka kugira ngo amajita in case kugakwe kubura na price yabo nukwera yongere kuzahigo. So it's like a global thing, but we are working towards that, and we want our customers to be kind and patient, and they should also like adopt to what is theirs of current. Nabo town ya Tsire na macundura 5 konka macundura 2 ngo gasigirwa amajita. Omuru kasese ebe y'amajita tembere ku rugahango 5 yaza harikenda kandi abantu nibashaba government okwergeye kataho mu nshongeje. Maze wano esa wa bili ngandi ku cyuma cya mafuta embere ganye mu kwanga banana mutubulire wawe tugenda abavuga piti za loni zigenda kutule makati tugenda ziparkinga tetwina kyakola baba bajja kuzitwala bazitwale kubanga bitususeko amafuta ga Uganda batugamba amafuta gali kumbi kufuluma nete tugalaba government etubulire wewe gatuse gali we gali obate gali iyo tumanye kigenda maso abo hati bamazire kubana batembese beyi ahiba bene batara 10 abo hati ni batara 13 tulinzo okulaba embeera bwe naterera nga gakyaliwo tulabe ekigenda mu maaso naye katusoke tutereke gano tulabe buli ayinawo otereka gosobodde twagala bamanyi nti ffe tetukozeseza lukusa olw'okuba amafuta tegaliiwo tuteeke nnyo bbeeyi waggulu nnyo olw'okuba nti bo tebalina ffe tutambulira wansi tusobole nti tutambulira ku bbeeyi ya bulijjo okulaba nti omu afuna ne banabo baweddeko basise ffe nga tukyalina era still tujja kusigala tuli wansi tusobole okubasavinga bonna bavuye nga bamativu. Etauni ya Kasese nobwera mu macundro g'amashita gali kurenga 15 amashita gali amacundro ya Rugunga gasha kwa Anthony Twine keta tuzarirwe na Gilbert Mhanguzi. Mwebare mnonga abashatu bitu bamakuru reka tumereho ntugaruka. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Omugaruka kurataho obuwezi bw'empunju nubwo yongera kucendera government etandikire kutahemera ingwera zihwere agarukurataho gabanaga kushikibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal.
in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama, kabalansi? Nkuwaire 15. Mama, nkuwaire 15. Ompaire 15. Abantu abakulu atandise obuyayi mwene. Obuyayi obuliga. Iwe. Ngobiyanko bacho. Sente dange nizade kolera ngobi nankolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165 *3 hash to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Abana bamaviri ako. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kama takajiremu. MC takiziri. DJ achumuna na wearing ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Dio ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's kiss. Sweet tamasana, yeah. Stir gold is the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Ebyo kwomeka byonjera koroba hanku anjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombekyesi changale nkabendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke Echiro chisisire chireche Rose from Nempaka Shekaronji Para see a rose spring a rose farm Ejini biti Dokuro obsas mukashesh Nikukuma sajingo mchirochuna Wera renko mwerere Nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwenda Rose from ensi y'ebiroto birungi
erina obunuzi bwayo katoki keryaha mutindo katoki okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugira enako aha mutima byaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ekya katoki mugume munywe eco katoki erina obunuzi bwayo katoki keryaha mutindo katoki erina chama chayo muhute katoki niyeryaha mutindo katoki alcoholic drink yenuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Korukayo mukahumuro habekitongole cy'ebyendangamuntu ecanira batongoze huru yo kugabira abantu ndangamuntu home district ya Kagadi RDC yayihanangiriza obutatekenguzi n'ekituga omuhureji. Omwaka ogwire gavumenti ya Uganda ekagaruzamu kwehandikisa kw'endangamuntu okwabona n'okugaruza busikiza abiri zahwireho bingi batwire omwe nibaza ofisi za NIRA okureba endangamuntu zabo zaba zishohwire bitu bwanyuma y'abekitongore cyo kwetebekanisa gye n'okutunga endangamuntu z'abantu bingi nuko kutongoza ehureji eyo kugabira abantu endangamuntu zabo. Twakoze obubaka obusinga nga butuyita ku mikutu gy'amarediyo etuyita mu bakulembeze b'ebitundu etuyita mu buli muntu kinomu ng'abulira munne ne mu messages abantu ze badde bafuna ng'endagamuntu. Musinguzi yashobora okuteganisa oboko babiri nibarabamu nkabanira omuhureji okugaruza endangamuntu. Abantu abasinga babadde balize ebbanga ddene bajja ku ofisi okunoonya endagamuntu tetuziraba zibeera tezinaba kufuluma zibeera tezinaba kuza so paka ekitongole bwe twabeera ne mitingi eziwerako ekisalawo okufulumya endagamuntu ezisinga obungi paka ku bitundu 9-10 so bwe ziweze buli disitulikiti ze balonzeemu omuli Kagadi okutongoza endagamuntu zino zibadde nnyingi nnyo nga kati ate buli omu afunye message buli kaseera nga batukira amasimu ng'abantu bajjira ku office nga message zaabwe ziraga nti endagamuntu zajja nga tezinnatuuka. Ngira ngo numanyo mugasho gw'endangamuntu Uganda kutwakikataro ekintu kyona ekyokukora otaine endangamuntu kandi kabiri ninteera omuranga abantu abaratunga endangamuntu olina okugibiika nk'eriisho lyawe abo kuba endangamuntu y'ebiro eby'okuginaga okuzagaruka kutunga endiijo kigumire munonga abarazitunge muzibike gye bantu. Omujukye rwa president omu district ya Kagadi Caroline Nashemeza yayihanangiriza abanira hamwe n'abantu abarikwakira endangamuntu zabo okwetantara ebituga hamwe n'enguzo omuhureji. Abantu ba burijo nabo bonka nibabeyiha abakozi ba gavumenti bahendera bakwatire sente kandi zibatashyikire kukwata kandi n'umukyango president akigambire gye yagira ngo omuntu okuhereza sente n'okuzakira bona nabihezi b'amateka so nahati ninyenda mu cyure ku rugo mu kanwa ka RDC okuhereza sente n'okuzakira mwakwatwa mwene n'umvunana omumbuga z'amateka. Akire kingi ndindire endangamuntu yanje abokwanye bakampandika mu kwezi kwa 11 konke endangamuntu zatandika kuturuka ukwezi kwa 12 bari kutugamba tuze kuronda endangamuntu zito amagomborora turazo indangamuntu tutazifuna. Remezo burongo box koko zile baziri nyingi ziri mu magomborora gazo tuziri mu alphabet order so no kuronda box ha box so bumushanga cyatwara hakire kubona endangamuntu yeyi. Ehureji eri ya ofisi za tawuni kanso ya Kagadi omutawuni ya Kagadi kandi neija kumaresa abitemwe rero endangamuntu zitwarwa ha magombora gasha kwa Thomas tumwebaze. Webare Thomas tumwebaze obwezi oburukwebwe mpunjo mu Uganda nibweyonjera okucendera kandi obwa hati government hamwe n'ebindi bitongore bitandikiro project erukwere mpunjezi okwebisaho project egi ya Refugee and Host Communities Youth Empowerment and Transformation Initiative eri mu matendekero g'ebyemikono na gorengo rwahiguru kandi agatorinwe kandi obwa hati empunjezi rukurengo mu 15 zaherize okuganyirwamo.
n'obuhwezi kurugomu ba Mastercard Foundation gavumenti ekwatanise n'amatendekero munano kwetoorora ihanga bariyo nibatooma nkora project erikumanywa nka Refugee and Host Communities Youth Empowerment and Transformation Initiative ejejenderire kuhera eminyeto y'empungi hamwe n'abanyayuganda barikutuura omu myanya y'empungi abari hagati y'emyaka 15 kuza hari 35 n'emyuga erabahwere kwebisaho bamwe mbatwire nibatendeka omu myuga etari emwe n'emwe hari Bishop Stewart University bakwasibwa amabara gabo kandi bashabwa kukozesa kurungi obukugu obubatungire ubu tubintu tutambura nturonda karuru tubintu bagambira ngu ekisanje ekiturukuzamu ekyo kurangu abantu batunga obukugu oburukumara na munonga ekibakwete emyuga so government ekintu mu program twine industrial hub monka yo neriya region yona kushangaro industrial hub so hataba aba university bayongera hamani kwatira ho government okubangura eminyeto okuba abakugu emirimo kusha munonga kubehanangiriza abana abatunga certificate zabere izoba aha oborna chivare turi kubagera ngo ebegere babutware umbesho bahereze community zabe zibarimo kandi batakashtamana n'imyogeje itubahire babase kubikoresa bihemwa kasente batunga ibyo kurya batunga ibyo kushwara batunga ibyo kureberera bagaragabo nare imyogeje itubahereza kuba kugenda bataho umutima mfaka twaza kubahereza startup kits kuba kutaho umutima nibija gukora bagire sente bebiseho bareke kuza kwiba bareke kuza kushabiriza bareke kubabura barwumbo nawe cyo ntwezirishana nabandi ima bari mu mpungi narabari mu district ahempungi zikurga uko bantwegesa empungi na naba barkurwa mu district ahempungi ziri project JRT ejenderire ko ubukugomyo getari emwe nemwe mnyetero kwiko mutwaro gumwe ebicwe kanshanjwa harigana byempungi 30 harigana abanyayuganda kandi bishata harigana byaba bino burema hamibiri yabo oguno mundu gwa kashatu tukuje kabeji erizo batwaje ka abeji abari kuri ngo mu 10 na 15 aba bari bingi bunonga omyoge tarye yemwe omukubazira omukosisho cye omukompyuta omumakano omukorwa makanika rwa motokana no bwapiki kandi abo bona nibija abamu muri abo twabashaba ngo bakore groups na rebina tubahereze sente zo kutandika ogumuzamune bakanyisa emyoga yabo abantu bakaba batandika kuba hostile ahampungi ahabo kugira ngo bakaba bareba projects nizijane zikwata ahampungi zonka zitakuba yamo mwene kwijire project age yatandika kugita yatamwe mpungi na nabanyayugana ningashabanyisingiro abantu batandika kumangu nabo hine kibakuganyirwa ahampungi mbwenu cyaretera okutura kurungi hamone ya living ngo muri Singiro district ekindi tutwire tuyino gushuma bwingi ahaha omuri refugee settlement nangona na no muri Singiro district ahabo kugira ngo impungi zibeni zija nyingi zitine cyo gukora na neminyeto yita abana babiri bakora babure mirimo yo gukora abamwe baruzotinga kuzaha kwiba konganye ndakugambira project eja hetandikire abana be kwatira hamikono ko kutambura wahi ko bombyaro shango mwana ariyo nakore mirimo ya mane y'imikono abisaho na family yabo okuchondozo kwa United Nations Refugees Agency nukoreka ngo bwati Uganda inempunji ezuru kuhingura miliyoni 1.9 kandi umubaro nuguceyongera aho butabanko urweyongero mahanga gatwe hingurize ahabwa TV West ndera achiza wabare aid achiza government yayemereza enkora yayo ya trade order okisiyo mwezi kwa mshanju wabarukoro kwebuza okuru kumara bwanyuma yo kutunga obutumwa ku rugomo bakuru mu madini ebi byaba rushtama rwa parliament urwaba rwebembirwa honorable speaker of parliament Anita Monk obu MP ahabwa bukoli county bugiri district Solomon Sirwani yagambira parliament ngobwa hati abantu bashenya buri kimwe kandi obwe n'ebintu by'abantu babitwara. I did receive calls from various people. Many of their things were taken, and these people at council, what they do, they later on tell them, you come with maybe some 200, 300, and we give you back your things that we confiscated. So with the suspension of this trade order, our traders, those who lost their property, the one that is still confiscated, are they going to get it back? Do you have a mechanism of them receiving back their goods and property? And the Ugandans
outside. They are suffering, stuck. They do not know what to do. When the authorities come, when they are carrying away the kiosks, they take the kiosks plus the goods in the kiosks, and they come abruptly. Kandi babanyishenjero niko bashaba government okubeyemerizemu omunkoreji ahabwo kuba ebintu by'abantu bingi bisisikire kandi nabandi babatwireho sente. Is that we want to bring order in these areas where we are operating, and government had constructed markets, and these markets were not being used, and instead people were going on the vendors. But we listened to the issues. For example, a church is not supposed to be, or a mosque be bundled with vendors because they are not in the business of vending. So we have suspended the operation of the trade order until we do more consultations, and we'll have a final meeting at the end of June, so that at the beginning of July we have a refined way of operating. Bito mugarukamu Minister Bahati David nagira ngo bakizire kutungo kwetombwitwa ku rugo mu bantu batari bamwe na bamwe n'abakuru mu dini abarkwegitara hansi y'ekigombe cha Interreligious Council abahingwize ngo babanze bemerezo mu nkoreji rere bahereza kanya kwebuza abantu. We did apologize to the religious leaders because sometimes when our people were moving during this operation, we are making reckless statements saying this is the first phase, telling the Pentecostals that you go back to where you came from, telling the Muslims that you are making noise, so all kinds of manner. So we apologize to religious leaders. We also met the traders. Minister yayongera yagirangu nebateeka korenjwamu aha muherugo kwezi kwa mushanju. The point is, Madam Speaker, the trade order has been suspended until further consultation has been done, and we are sure that it is going to be handled properly to achieve its objective. Beito bwanyuma speaker yabarabura ngo eshongeji eine kukorwa henganzi yihanga abwo kubanerenga ha ministry kandi nayenda kumanya yaba abantu nibikirizibwa kugaruka harugudo beito mugaruka mu yagira ngo cyo kwemereza nikikora ibabire batakashikire. Let it be sent out by the Prime Minister, and if that is what they have agreed. I am happy the Honorable Bahati says they have suspended. My question to Honorable Bahati, what happens to lives that you have already ruined? Parliament yayongera yahinguze mbalirira yo mwaka ogw'2026 2027 ya shilingi trillion 84 n'obucweka 391 gashakwa Jime Muhumuza. Webare Jime Muhumuza omuri Kampala. Abakazi home district ya Shema baragwirwa kurekeraho kurerengaro rero bakatega bashije ngaro ngo bahereze buri kimwe kibarkwenda ogunasha abantu okutandikana kace akubarukwebwa bakore mbariraje babase kuganyirwa mu chango. Anna natukunda orukuru rw'umucyaro cya Cengiri omuri Bugonji Town Council mu district ya Shema nagira ngo ubwanyuma yo bworo kurengana omushije wabire yahereze kumukamuramo abana batano akasharamu yamusigaho ogubwanyuma yo mushije kumusigaho akirukangirwa community development officer aho bamuhira amagezi gabusha ati akatunga miliyoni 1 ya PDM eyabire entandikero yo bugiga bwe obunazo wa CDO omushije wanje akabansigiro amazere emyaka eberansigiro hobwe kinashyireyo nagenda njire kumuhababara kinashyireyo CDO yambuza atkonkashi koyine mikono koyina mani ekukuretera no hababira omushije niki yankansoringa yajate ekukuri wagenda ukozese mikono yawe ushomesa abana bawe ahora abasiye nahahora gamushije yagenzire ana tugizire ngo wabira CDO wa Bugonji Town Council ubutumanyire ya areni akamuhandiko mu babiri bakutunga umwana ugwabusha ogwabire no gugabwa aho yatungire mitero 12 Honorable Nyakikongoro akatereze nsugwa kabana barabamu ari kuzigabira abantu na ya tweta twaza ha omutawun hari ya Cengiri ya mpereze nsugo zo mwana ebe biti byanje nebiti
magana n'ebitaro 12 mbwenu 12 akampereza ensigo yona ntashashwire na shiringeje igana ibirabiri nabiri byo kwezi kw'ikuminebiri mu mwaka w'2022 ndizo beretariye ba ana natukundo mu magaraje ngo abo kubana ubwe yakwata miliyoni mu magaraje eri ku rugo mu parish development model ati akatunga entandukwa mazime sente za PDM ninyo muntu wabandize kuzikwata bakatoronkinjira district twahereze batereze sente batujyangwe sente tuzikozese cyenyine ekitwaziretera kenashikira hana azitandikira ho umwana ogo nkahingo mwana serious reba tujyango mwana ushemerire kurambura nkuko ushemerire kurambura ente yawe nkaba nindi sentemo omwana nkabanza yo mukasheshe nshanko wagusetora omwihangwe nshanko wagweshera omwazi yo nshanko wagutasi bwanyuma yo kutunga embibo yo mwani ahabwabusha akakoresa miliyoni emwe ya PDM kutimba byina no kugura urwezo rero emitwaro mushanzo yasigireho yagipangisa mu kutema binyanso bwo kwara kasho mwata nugurye cyo kurya nugurye kirisa cyanjye kinkubantiremo tinkabasa kwicariza mwata nguzemo abo kushangana inyende birisa byanje bikore kinabiteramo bwanyuma y'imyaka 3 n'ikicweka ana kasharure nshaho 18 zomere ezihire miliyoni 10.8 kandi umwaka ugunateka kusharure nshaho 20 zomere konka hati nindeba nkaretaho hina wizire kumbara akanjera ngu umwaka ugunimbaza kushoromeshaho 20 ahabo kushangana ureba gwene muto buri umwaka nugutekwa kwe kudabuzamu mbwene hati nintekateka umwaka ogu nora gucura umuto gwinamani ato mwaka ogu nintekateka kusi umushaho 20 omukazogo wabirati nebutandikiro bwanyuma yiba kumusigaho hata nashomesa omwana wa university kandi ndijo nashomera ntare school aho ari kushashura sente ziri kurenga miliyoni 2 ati nuko kushabira president Yoweri Kaguta Museveni ubuhangazi nisima president Museveni mbwene weni musima nyera amatamu ahabwo kushange shaheji obandambara bakajya ngo umwana ugwanje omyaka 5 niza kuba nishomesa abana batana university hate shaheji nyine umwana ntare nishashura miliyoni 3 n'emitwari 10 nimpura ninchesimira munanye nani ndeba ngo nsitami na nabakama bariya ahabwo umwana ugwanje oyiroho kuhingo mwani omuhagumo nyuma atandikiraho kuri senshera nazo zari kutunga makasente omushaherezi abarisa nibija bihame byo kurya by'amatungo na munonge byenkoko no basa kubiteko mbyo kurya byende no basa kubiteko mbyo kurya byempunu no basa kubiteko mbyo kurya byenkoko berausiye kukuza nibyo bikubasa nibyo bikora kukakuza n'abakazi nimpurangu nibyo bikamisa amati manyimwe abari kugayemeromo kiremwe yenshera ubwahati yahika hametware 5 nkaba vare baherize kurgaho aha bari kwende mbubo bakaza kurwo mu nkore ko guru nayo babitwarayo kare mbwe ninchi kwasera kati kurasera aba university kiro nojuguze zinga kiro ninjiguze mutware 5 nkoko abanyankore bagira ngo cerere masento cinage manyabwa nyuma ya ana kutunga kasente obwa hati bo wabira musigireho atandikire no kumutera hakasimu kumuramusyaho nantera kasumu ngamba nawe buriya katafutisha akatantera gashaka bananyenda manyakandu kubi gasha kwa Michael atwacire webere Michael atwacire reka tumireho tugaruka naganda makuru Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri eri ne medical laboratory eri mebyoma nebereba ko muntu library
ey'omurembe kompyuta z'ekika ky'ahaiguru kandi eby'emizano bakabiteekamu amaani kare kandi ishomereri rihamibwe ministry ey'obwegyese na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyeigendwa eyambarara isingiro odakakiro mu tahuni ya Kaberebere okumanya ebirikukiraho noti mushanju ibiri nkaga na mushanju ashatu n'ibiri nkaga n'emu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. taha mubuze buri omwe cyari kunywa atandikanywa ha biriyani mukama wanje torkwitenga kubuza abantu bona bari miyari papa flavored vodka papa vodka niyo kwasireyo papa vodka niyo kwasireyo iwe gendo girondero zaho hurire tori kuza kunywa kindi muntu we owagikoziro mugusha gurimo enuzire teine munahango batekuteza moto takusinza papa flavored vodka simple sweet. Yantore School of Nursing and Midwifery nibetabe jimwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwa handitsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwo kwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire emyaka 2 mu field buri mwezi na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera umugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira eishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukira hotera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 Musei kwa badomu rwa katoli kundongozina nanywedde kano ka Ruvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutoro okolola okotyonguka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuno w'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Leka ekiroto ky'omwana wawe okukora omubyenyonyi kikirire. Uganda Aviation Academy neta applications ahabwa May 2026 intake omumishomeji flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GD's fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. Twamibwe IATA na UCAA. Tunga application form ari Kampala office ari Metropole House 6th floor Entebbe Road Ningatera notisha tumwendishatu 10 nkaga na mkaga nkaga nibiri ninga jihe our website ugandaviationacademy.com. And all their modern ambition pace, there is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. It's not a word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. What is outstanding from Patrick Dorgan? Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this morning. It's on. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5K. That's the power of Momo.
Something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1,900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Wachiriyo noreba makuru agacencire Audrey Ruwabogo umuhabuzi wa President Museveni ahanshonga z'obutaro mwihanga ahamiza abatura abeceke cyangomba omurikazo okwari kuza kwezaho oburemezi bwobuhereza biho utwiro mushtreka cyabo Ruwabogo kwayo kuragansoku no bwabire ari ahamukoro ogwe kibina cemenyeto ya wadeji Eminyeto yo kuhikamagana 3 ku rw'umwodi ya ngomba umururembakazo niyetiroho mukorogo gaberanente oguru kubaho buri mwaka aha mukorogo Audrey Ruwabogo no babira ryo mjenyi mukuru bitabandize no kushaba batura kongera kuhinga umwani ubagumize nkunayija kubarondera cyoma cyo mwani Twasa etumakunyana magana 50 eka etumagana 50 wanu basekuto ekemwe echo cyumbi kuko cyari kuhasika yo kubigera 50 wagira 50 tukagira ikibina cye tuhamusya ashwakundanda omanyo Echweka cha kazoni chimanywanke cy'abarisa beito kuhinga umwana kwizire kutandika imyaka mice y'ingwire kurukwinegiza ubwa bebembezi introducing omwani naro twagongera amani district home tukarabo bintu bikumire munonga aho ko twatwine kutraininga abantu kurego kwarahinje omwani abatura bagambira abuhereza bubi oburumono bare kumboro ahakisha kayipu yazaka bingo itwara amashanyarazi ngaraka buremba garaba kitamba garazagara bakabingo gazajyo macha kayipu abantu bagana baribe we gakatahagamba kagamba Uwambeto kwera bise etiningomba nomoraka gumwe wine service mushanju wine population yo kuchayo omu district yakazo Twina utilo tukatwarwa maizi Twina ntilo nizo mu district ezatwarwa maizi Government egeze netereza musete twara rumweru Bueno kumwe tukashiriyo Bueno twatungo buyone waya bakuru Government barako kutereza usente gukora utindo mubandikire amujira ekine kitendere mbeto urukiko twikenzanye utwaza
sente ya kashatu n'ishomero rya gavumenti n'ibirikweterwa n'amashanyarazi byona tubite hamwe. Eminyeto egi neerundanira hansi ya Ngomba Youth Development Group kandi Odrek Rwaboga bakwatireho na miliyoni 10 utireho no kutunga ento kurugo mu bebembezi kigendererwa tugenda ngo tubase kwiha umuboro aho kuba abana bingi bashomire bene za certificate konka imirimo kabura ngwe nuko twarebera imirimo yabura twagira ngo katandika akaguru ko guterana esente ubundi tukakatindura bize umugandi ebitongore birukuhereza ubuhereza bwa insurance mu Uganda nebishabo kuhereza abantu ubuhereza burungi kibayamba kutunga katare kingi wabirawo okwewunaganya oba okugerageranya wakati wa block omulala biki ebitaaga okukola okulaba ng'omuga bannayuganda baganyulwa okuva mu babulooka nga bekimanyiddwa babulooka bakola omulimu gw'amaanyi era ogw'obukugu naddala okubuulirira era n'okunoonya ekisinga obulungi eri bakirayanti baabwe okushaba okwahebwayo Alhaji Kadnabi Ibrahim Rubega ori mukuru w'ekitongole ekirikureebuuza kampani za insurance mu Uganda omu ruteerane rw'omurundi gwa 8 orw'ebitongole birikuhereza abatuure obuhereza bwa insurance mu Uganda orumazire ebiro 3 hari Hotel Triangle tukubaganyizaako ebirowoozo nga ebimu bigenda eri insurance company nga okulaba insurance policy oba ekiwandiiko ekyo kyebawa omuntu aguze insurance nga kiteekebwa mu lulimi olusingayo okubeera olugonvu kibeere mu luzungu olwa bulijjo so si mu luzungu oba olwa kinnamateeka kubanga buli muntu yeetaaga okumanya contract ki gyakoze ne insurance company eno oba eri. So that's what we are talking about when we talk about insurance that can have products which my brother has pointed out. Like Kenyans are doing that already. To have micro insurance on your phone and you can pay. Why do you want me to pay, for example, for a car? The car costs possibly 100 million and the insurance is possibly maybe 15 million a year. Can't you divide that 15 million in 12 months or so? 15 divided by 12, can't I pay 1.25 million per month? You are refusing. Tulina okulaba nga tufunza olulimi lwetukozesa polisizi zaffe tuzisse mu nnimi ezawano oba tuzisse mu nnimi ennyangu. Kintu ekyo kirungi kuba tulina abantu bangi abeetaaga emirimu gyaffe. Oruteerano rwahenderera izooba rwetabiremu abakuru okuruga mu bitongole bya insurance birikuhika 55 ebirikukora mu Uganda kandi rureeserwamu n'abajwekyerwa okuruga omu mahanga nka Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Mauritius n'agandi. Nda Aidan Batari hamwe na Timothy Mushabe. Webari mnonga abahabo kuchendera kweshagama mu ihanga abenchereza y'abacanga aba SDS Central Church Bushenyi bajagwize okwezo mwaka gumwe batandikire kanisa ejo mu town ya Bushenyi kurabira omukugaba eshagama. Abenyitiriza y'abacanga aba SDA Central Church Bushenyi ugabeshagama bakorira hirwaro rya Bushenyi Health Center ya kana obwari kwesimiro kuheza mwaka gumwe batandikire kanisa yabo mu town ya Bushenyi. Wenu nka kimwe activities ezitwaye na mutukore no kudonating eshagama nkekikorwa cy'Mbabazi ahari yabo abarukwetenga eshagama eki nitusima ruhanga bukuturabyo mu mwaka nahabwe icyo twashwa mu tudonating eshagama rero abantu abari kujetenga babase kugira amagara icyambaniriza kuhereza eshagama no kugira abantu benshi bari mu marwaro babire bakwenda eshagama kandi eshagama itaro so nanye naye hariyo mbere eshagama. Dr. Dan Rubega wa Bushenyi Health Center 4 asimira bejumbire mu kugabeshagama. Eji wiki nkozire muka mobilization kake posta mu burebera ha group na nachi so final report neyoreka ngo toto barunda units 56 kandi turukuzayo babasya 20
reka ngigambe 2016 akabakorwe yiwadeje amataji yigurwa amataji nga 5 tukatandika rwaro tukasaburamba kamusana bwegiraje na busheyi ne kiroto cyanje umukama karagisimire tutakarugira tutandike kanisa ya Nyabikere ekanisa gitandikiraho kuhera betawuni ya Bushenyi n'ebichweke byehingurize kandi rya hansi yo burisa bwa SDA Church ruhandagaza mu Bushenyi omugandi abanyisha katawo no mu Bushenyi bashazira umugati n'ingashikeki yo kutabarisa amazarwa ga kano Dr. Kiza Besije okusimya kanshanje yo bukuru no bwaryo mu nkomyo abiti bashazire mu komutabarisa bari kusimya mirume yakoriri hangeri omukoro gwo kushara umugati gwo kumutabarisa gubiroho shahibirize kiro hagati y'itawuni y'ishaka aharuguturambara kasese aho bamwe bavugireza piki abandi motoka bari kutera ibyuma imyaka yawe shashitafire cyo muri Uganda ureko kigozisenge kurete nzunguka bwambero n'abatinye bwambero kureba ngo abatinye kwekanye babashakuno kwekanye so itonka ishaka n'ijoro bikongora tureti usima kandi mukama ayongera guhereza imyaka to nsima mukama usanga baze kutubera kano Dr. Kiza Besije bagwari mu chombe ababinji abatero kubasa kubanira ihangari yabo tubare mu chombe ngati bakwasa kumanya ekiri kugenda no muyanga niki konka turi yahasha he kugira ngo celebrating amazarwa gay koko kuri abantu bari mu batekateka kugira ngo kusama amazarwa gabantu abatinde kibayambira ya abantu bine tendency yo kugira ngo bishiko muntu yamara kuba ushangano bagera ngo barete berabo bagera ki washara gukora kibantu bakora kugira ngo mushisha tumwishuke celebrating nawe no kwata yo mu chome reka celebrating nawe amanye ngwensi kaine impact yagize rata gashaka Ben Muhozi webareho kuba murebe muronjo w'amakuru agacenshiro na gakusiyo na Mbabazi Charity nyenda kwendeza okurara kurunji agana gategereza nyenshakare ho mugacenshire shayibiri ezo mwebazi otarga ha TV West Eshaha zabishatu zechiro na when you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Bana Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese ebipya ku katale leka ekirooto ky'omwana wawe okukola omubyenyonyi kikiirire na Uganda Aviation Academy twamibwe ayata na UCAA. Okumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje